Hello guys, going to Atal Beach Kakaldona ka off day niya. Tonight yang kapan meka lalu tuklawa kilometer song pangalan lingka siya hemi ka na hun basta rotang hin. Itu din ubra itu ka chung meka off day ti man tangka hi ka tu mema ajan chu halai mai da bara hin ka reng don lawa ka chung na chun tam thayang ba mun lo hi ka tunga chuanga tianga off day pianga chu hi ka ne Uber te kan mang thina man chan ber he chu kholum ka thi thelo wang ber hi ne chuanin Atal Beach chu he kan thleng phei der maya video angle hi ti ka lak chan chu a view hi chiang chu ka ma se ka phone angle ka lo da that thei hi la chu wanga tianga he zong lang ni ta here Riverfront Flower Park ania chuanin anu ma mun hi hemini hi Saturday voini hi Saturday ani Saturday ni wangin mien tam ma mien thanem an tam telawan thanem ma tourist place an tiang la hei foreigner how te pana tlo tam ber na mun hi ni ya so ti lai hi entrance ani ma set ticket ka tanga ya online in ticket ka tanga ya sir valley kan potanga ticket ka kat main view hi tu samani hadam tla thingkung moi tak mo turoma tui kho moi me mo turom boga chuanin ticket ka kat potanga ti chuan ticket kat tu chuan ka kala helai hian online payment ha ku thei ole nga na ma se rei fe ka ti nu han ka ti thei ta chau ta ole Atal Beach chu ma chung khom ta tuna hi na nuam khop maya a bridge ya sang lawa I Atal Beach altar ka ti jo Atal Beach ti jo tu puyan tam ma thalak te kan tum tak ni la ma singin kala thal hei thei lo machine an tam du ga machine tlem theng bar la ka tum ma se tlem jong ju kan la zoi ya mi an fel ma thla la tur kan tir tha nei aron kal ve mai je leng ma phun noi lo han ole okay ante boi thum click ro de ka kan ti an click ve mai boga chuanin so la ya so motor atlana motor tlan so mu thei boga ai a western route mai heti ang mun hi chu te mai ho sabram ru ija sabram mi ke chu ka gal chaga entika mo jong kala kal nge do na ka tumi ni sabram kali om thei te jonin om hethial te ni ka tum ka te mai ni ma sengin kal chu ka tum nge ya chun kan kal phei je la food court te nau alo ma la ye kal chu tram bi wa ma sengin lunch ka e zo chi kal kan box ek ma ka e lo mai nga ola hetlai mun hi chu tiang vakha han mu no mem ni lo ma se apuna jok thlen khanin a hadam thla khani mai ti chuanin a view hala no mem lai Atal Beach and there it's Atal Beach and ai anu am tu ka view hi beach ang lu tu beach pe chu kala bumi la okay ma tak pe jan ma se ya ba lo ka no mem ma tha kala de orang mai ban chu thalak bak ti bak tu ro lo han chil na tur vak hi om lawa helai hian cycle ride thaya cycle khal man hi oming ka she han khal vel don mali am bridge ai trang hian view kan la le ko nga hei ti hian a cham phei du maya a thui ma amu nom tu kan nuam tu ka kal ka zo chu lai po ka sa lawa lai ma he nup tak kan ri ngot nai ole với chuyện nắm đăng cái gì thấu này nó Indian cái gì đâu mà mình thì mình ăn đủ mấy bà hey foreigner anh mình ăn gì rất là cái foreigner rồi kìa mấy này cái suy phía bị to rồi cái suy phía chúng tôi đủ à mình ôi ngay chuông rồi à chứ bằng cho nên mình xuống đường khóc mày
có là con lồng không lồng học con nó chuồng thấy nghe mà đi kan dục kal ve don chinanga lồng học con nó chuồng thấy nghe chuồng thấy đâu dục anh ngã nói chung mình tắm rồi là rồi nữa Saturday nè Sunday nãy tụi ao chân tắm lẻ rồi làm quên chú off day ni hi phụ chia chia à rồi lúc tụi chúng hắn chùa vào bôi nuông big lâu chùa vào chân tiếng mi tắm đâu lại cả hi nuông về thà là tiêu tụi chân nuông về han nuông về mò chùa nè con cái chục leng lồng áo son trùng cái tụi mang số lại son lồng mà thấy nghe thấy là cái nào ở đây sai cả cái là lum luôn tụi ở bên chú cái tụm lâu tôi bên sai cả khẩn tụi cho lâu màไอ้กระหูก็ต่อหนุ่มตะกันนี่หนุ่มตะกันทอเป็นข้าวหาดำซักเฮ้ยเดี๋ยวส่วนแต่ช่วงกับว่าโกนเลยก็เปียส่วนกระเล็ดเพลงส่วนนี้วิดีโอกันติดต่อตัวนี้โอ้เลยขัดตีส่งขันนี่เสียวันตันจวนใช่กับขันสัลตัวไอ้กระหูก็ตัวนับก็ขันนั่นสัลตัวอันนู้นก็ไม่เป็นจูอัตตาบริชาเล่ river flower bank river flower park เนี่ยกับเสียงตัวเราให้มันนี่กินนักร้อนเนี่ยก็แค่เงาเลยไม่งั้นแคปชั่นอาจจะเลยวิดีโอเงาว่าก็ร้อนตาเลยไม่งั้นช่วงนี้นะหุ่นนุ่มตะกับมั้งoff day ที่นุ่มตะกับพันเจลี่กับตุ้มอีกับตุ้มก็มีที่Atal Bridge 2 นี่เฮ้ยกำลังพูดในสักคำไหมเดี๋ยวไปกันกันหมดแล้วเช้าตอนนี้บายบาย bye you'll see you